Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidunal kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa Aceh TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini hari pertama Ramadan, kita datang tamu yang sangat terhormat, saudara kita Syekh Aiman Amin Ibrahim Abdul Qadir, seorang pemuda Palestina, ulama muda Palestina. Namun beliau itu adalah sarjana ekonomi bisnis Darqa Yordania University, Universitas Yordania. S1 ilmu syariah di Universitas Ulum Syariah Yordania juga. Jadi ilmu ekonomi beliau ahli, ilmu syariah juga ahli. Artinya ulama yang ekonom. Negara asal beliau Palestina, Palestina yang sangat kita cintai. Namun karena perang dan sebagainya, orang tuanya hijrah ke Yordania, tetangga, dan beliau tinggal sekarang di Yordania. Tujuan beliau ke Aceh adalah safari dakwah Ramadan selama 25 hari dan penggalangan dana untuk Palestina yang dikoordinir oleh ACT. ACT ini singkatan dari Aksi Cepat Tanggap. Alhamdulillah anak-anak Aceh sangat peduli kepada Palestina, karena bagi kita Palestina adalah saudara yang sangat kita cintai. Dan hari ini dua pemuda Aceh mendampingi Syekh. Mereka adalah yang pertama Tanzil Asri MAG, beliau adalah alumni bahasa Arab IAIN Naraniri dan pasca sarjana juga di bahasa Arab. Luar biasa ke depan ya. Asal Samuti Makmur, Kecamatan Gandapura beliau. Nanti beliau sebagai penerjemah. Juga seorang pemuda Aceh Menandar, pendidikan S1 perikanan. Alamat di Indrapuri. Beliau adalah relawan ACT. Kepada tiga saudara saya ini saya ucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hal Syekh? Nahmadullah azza wa jalla. Alhamdulillah. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, langsung kita memberi kesempatan kepada Syekh untuk menyampaikan muqaddimah. Tafadhal Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Awalan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukran li qanat ACT TV على استضافتي هنا حقيقة، وأشكر أيضا مؤسسة ACT على استضافتي في هذا البلد الطيب إندونيسيا، البلد المسلم المرابط الذي يعشق الإسلام ويحب الإسلام والمسلمين ويحب فلسطين ويحب غزة. شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم. Terima kasih kami ucapkan kepada Aceh TV yang telah menjadikan kami sebagai tamu istimewa pada hari ini, yang telah menerima kami dengan baik untuk menyampaikan berita tentang Palestina, dan juga kepada ACT Aksi Cepat Tanggap yang telah membantu untuk menggalang dana untuk Palestina. Terima kasih untuk Aceh TV. Iya, alhamdulillah. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, di studio ini saudara kita ya, Syekh kita ya. Beliau datang jauh-jauh ingin menggalang dana untuk saudara-saudara kita di Palestina. Sebagaimana kita tahu, Palestina dalam cengkeraman Zionis Yahudi, dan Zionis itu selalu membunuh pemuda Palestina, rakyat Palestina,
Yahudi itu musuh agama kita, Yahudi itu musuh Allah. Tetapi umat Islam juga sudah berbuat salah, terutama yang di Timur Tengah. Diam-diam sebagian negara Islam Timur Tengah membuat hubungan diplomatik dengan Yahudi, sehingga nasib Palestina semakin tidak menentu. Tambah lagi ada Yahudi yang lebih besar lagi, yakni Amerika, sekarang telah memindah kantor diplomatiknya ke Yerusalem. Ini adalah sesuatu yang harus kita lawan. Tolong itu jemaah. أولا نحن نعتذر على بلاد الشرق الأوسط الذين قاموا المعاملة مع الإسرائيليين الذين لا يساعدون فلسطينيين، لا سيما عن السفارة الأمريكية التي توجد في يروشلم، وهذا مصيبة كبيرة للدولة العربية. ونحن إن شاء الله في أتشه سنساعدهم حسب ما استطعنا. نعم. الحقيقة أني هنا في هذا البلد الطيب إندونيسيا جئت إلى هذا البلد حتى أقدم رسالة إلى الشعب الإندونيسي بالكامل. أنا كمسلم أولا وكفلسطيني ثانيا أوجه رسالة إلى عموم الشعب الإندونيسي حقيقة لكي يساعدوا إخوانهم الفلسطينيين وخصوصا في قطاع غزة. فأنا حقيقة هنا في هذه الجولة المباركة في شهر رمضان المبارك، وبالمناسبة اليوم أول أيام شهر رمضان، فمبارك عليكم الشهر ورمضان كريم علينا وعليكم. جئت هنا طيلة الشهر الكريم أن أؤدي رسالة مفادها أن لا تنسوا إخوانكم الفلسطينيين المرابطين، وخصوصا في قطاع غزة الذي يعاني من الحصار لمدة 10 سنوات وأكثر. حصار شديد، حصار مطبق، لا يوجد أكل، لا يوجد شرب، أبسط مقومات المعيشة لا يوجد. فبالتالي نهيب بكل الشعب الإندونيسي ومن هذا المنبر الطيب المبارك قناة أتشي تي في أن يهبوا إلى مساعدة إخوانهم عن طريق طبعا مؤسسة ACT مشكورة، أن يقدموا التبرعات بأقصى ما يستطيعون حتى يدعموا إخوانهم الفلسطينيين هناك. نعم. Yang pertama, Syekh menyampaikan bahwa beliau yang pertama sebagai seorang Muslim dan yang kedua seorang Palestina. Beliau tujuan datang ke Indonesia, khususnya ke Aceh, untuk menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah tentang Ramadan, kemudian tentang kondisi terkini yang terjadi di Palestina. Dan beliau menghimbau seluruh warga Aceh untuk menyampaikan ataupun untuk memberikan infak ataupun sedekah yang terbaik untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Beliau sangat berharap bantuan dari seluruh umat muslimin khususnya di Aceh untuk membantu mereka, karena di Palestina telah terjadi pemblokade ataupun dikepung oleh tentara Israel selama lebih dari 10 tahun, dan mereka sampai sekarang tidak bisa makan, tidak cukup pakaian, dan kondisi mereka sampai hari ini sangat memprihatinkan. Dan ini butuh dukungan dari seluruh umat muslim khususnya di Aceh. وهذه الزيارة الثالثة لي في إندونيسيا، وأنا حقيقة يعني سعيد ومنشرح الصدر وأنا معكم حقيقة. يعني أنا أعرف الشعب الإندونيسي شعب معطاء وشعب كريم وشعب يعطي، ولم يقصر أبدا في السنوات السابقة من دعم لإخوانه هناك في فلسطين وفي قطاع غزة خصوصا، ونحثه على المزيد من التبرعات ونحثه على المزيد من الدعم، لأن هناك علاقة قوية تربط بين فلسطين وإندونيسيا. فنحن مسلمون، همنا واحد، ديننا واحد، قرآننا واحد، إلهنا واحد، إسلامنا واحد، تجمعنا حتى يعني على فرق وعلى يعني مسافة شاسعة بين إندونيسيا وفلسطين. هناك بحار وأنهار وجبال، مسافة حوالي 6000 كيلو تقريبا، 6000 كيلو، لكن القلوب مرتبطة مع بعضها البعض.
حث وخصوصا هنا في أتشي باندا أو باندا أتشي على التبرعات من خلال هذا المنبر الطيب، على التبرعات قدر الاستطاعة. ومؤسسة ACT مشكورة تستقبل كافة التبرعات النقدية والعينية لدعم إخواننا الفلسطينيين هناك. Dan beliau Syekh Aiman ini yang ketiga kali mengunjungi Indonesia, dan beliau berharap sangat untuk warga Aceh khususnya untuk membantu Palestina, memberikan infak yang terbaik untuk membantu orang Gaza. Sebagaimana kita ketahui sekarang terjadi pemblokade ataupun dikepung oleh tentara Israel, dan ini dibantu juga oleh ACT, aksi cepat tanggap. Beliau juga menyebutkan bahwa Aceh adalah orang-orangnya sangat dermawan, ya, suka memberi, dan beliau sangat berharap untuk memberikan infak yang terbaik kepada orang Gaza. Dan ini juga sebagaimana kita ketahui, Palestina dan Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik, ya. Agama kita satu, Tuhan kita satu, ya, risalah juga satu, Al-Quran juga satu. Dan yang menyatukan kita juga Islam. Jadi sangat dibutuhkan dukungan dari masyarakat Aceh. Ya, baik pemirsa Aceh TV, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.